Imasoyi, ipinari nekabhokweni tinguletinye tetiteshi temaphoyisa letingemashumi lamatsatfu kulelive letinemacala ekudlengu labekwako lasetulu. Labo labatsinzekayo kulokudlengu labatsi emacala abo aphelela emoyeni. Sophie wadlengulwa akhonjwe ngesibhamu kanzi umyeni wakhe waphocelelwa ukuthi abukele konke lokho bekwendeka. Kepha lona lowenda bonke lobudlova solo akakaboshwa. Fika bathi sehle emoveni bahamba nathi ehlathini babuyela lomunye wajika wahamba ulanza lemoto emgwaqeni wangena nayo ehlathini bayisearcha lomunye wangiripa babe sebahamba bolanza amande ehlathini bathi ngigeza after lokho baba sebahamba. Lona leminyaka lengamashumi lamatsatfu nesiphohlongo uthi nemhlaba wakhe wenqomakana wadlengulwa kule minyaka lemibili lengcile. Licala solo lavulwa kakhulu ngendlela lengayadi ukuthi ngingachaza ngithini yakusabisa kakhulu ngabe ukuthi nginayo lenye indzawo ngabe ngishona khona. Kanzi kulenye indzawo letutane nalena epinari lomunye lomsikati ukhathatekile ngekwengcono njengobe umntwana wakhe loneminyaka lelishumi nakutsatfu wadlengulwa wabuye wasatshiswa. Ubeleke kulamaviki lamabili lengcile. Licala lavulwa netinyanga letimfica adethwele. It's like data. After 3 months, batobuya batothatha ama DNA. Bese sebaya kulomfana lakathi uyamsuspecta ngoba uthi lo mfana sukusela kwendeka lokho akasamlanzeleli. Emaphoyisa asaphenya ngalamacala lamabili kanzi athembise ukuthi atawabeka embili. Kulast quarter 51.60% yabasola baboshiwe, then 23% yematoket wethu asayekhotho for decision. Emaphoyisa athi emacala eludlame lolwamaniswa nebulili abewa embili kulisaneni nalesihlafa.